Ngening may gumpisan ng kauran, binida ng Eco Protect Management Corporation o EPMC Sanitary Landfill ing karelang standard measure king pamanibala kareng basura bang siguraduan na akontroling bawo ating epekto na nitiking paligid. Binida ng Engineer Perry Bonzon, Vice President for Operations ng EPMC, tutok yanda reng legal a proseso at patakaran ng gobyerno para king masalese at organisadong operasyon ng sanitary landfill. Papasok yung truck, i-inspectionin po doon sa security na baka merong to make sure na walang halo yung basura. We just make it a point na lahat ng itatapon na basura will just be purely residual in nature. So, ano yung ibig sabihin na may mahalo? Kapag ng mga hospital waste. Meron pong ibang landfill na tumatanggap na ng hospital waste. But kami po, wala pa po kami permit for hazardous waste. Kaya hindi po namin kinukuha yun. So, kung sakasakali po na merong makita na merong halo, pinapabalik namin po yung truck sa source. And then after po, idalagay na yun sa kwan, idadump na yan doon sa kwan, doon sa landfill. So, after that, pag-dump po ng landfill, pag-dump sa landfill, automatic po spray yan ng enzyme. So, after that, after reaching a certain height po ng basura, tatakpan ho namin yan ng soil cover. Yan ho yung pagkakaiba ng landfill sa ordinary dump site. Wala hong soil covering yung dump site. Makanyan mo rin sisiguraduan ng EPMC na makokontroling bawo amani batan king basura kapamilataning kakanang enzymes. Ing enzymes ing gagamitan king waste management asasawop king biodegradation o ing mabilis a pangasira ning basura lakwas na reng organic waste kalupaning pamangan, dinat at aliwa pang biodegradable materials. Ing EPMC magsadyayang 450,000 pesos ing bulan para king manuang treatment. Kamukha nga po ng enzyme, nag-a-average kami ng 450,000 per month. Standard lang po yan, kung ano talagang standard na procedure, protocols in the operation of landfill. Peg maragul na la ning opisyal ning EPMC reng kompletong permit at clearances. Iba't king gobyerno kabilang na ing Environmental Compliance Certificate o ECC, iba't king Department of Environment and Natural Resources o DNR. Discharge permits para king septic at industrial waste at reng business at operational permits ay iba't naman king lokal na gobyerno ning Porac. At reng ahensyang areti regular la kanong monitor king prosesong gagawa na ning landfill. Apart from the regular monitoring which happens more or less every 3 months, every 4 months, actually po sa totoo lang, naka-schedule lang EMB, DNR na mag-inspect ngayon. Kaya lang kasama yung Provincial Environment Monitoring Unit, kaya lang meron yatang nagkaroon ng konting appointment sila, kaya hindi sila natuloy. And I expect them to be here sometime within the week. And then, there is also the joint inspection team from the local government unit, which is PORAC, which is being conducted again on a regular basis. Makadato niyang landfill ketiking barangay Mangkatyan at mamabot hanggang barangay Mitla. Ing pasilidad ng EPMC, metong yang category 4 landfill asasaklo king 15 hektarya. King salukuyan, tatanggap yati hanggang 1,500 na tonelada ng residual waste. Balang aldo, iba't karing 86 LGU at pribadong kliyente king Central Luzon, kabilang na ring syudad ng San Fernando, Angeles, Malolos, Balanga at Balening Hermosa king Bataan. Pepasyag ng Engineer Bonzon na swakya ing lokasyon ng landfill bang magmandong toneladang basura. Appropriate in the sense na because of the weather and because of the location wherein mabilis so yung halos wala ho kami nakukuha leachate. Ang leachate lang namin morely from rainwater. Because of lahar, mainit pa po lahar. So mainit sa ibaba, mainit sa taas. Kaya yung evaporation mabilis po. Sumangid ning mabilis at lalawak ka operasyon ng EPMC, sinigurado na niti ing balaw sa pamakipag-ugnayan at kooperasyon kareng residente king paligid ning landfill at baka sadya lareting makirandam king karelang concern. Sa lahat po ng nearby community sa amin dito, alam ko po na medyo kumisan may mga inconvenience na naidudulot sa inyo yung landfill. But
be sure po that on our end, we are going to mitigate, if not eliminate, all those possible problems that will be emanating from our landfill. Rest assured po, our company is 100% committed to the protection of the environment and to the welfare of our community. King salukuyan, aktibo yung kumpanya king karelang Corporate Social Responsibility o CSR nung nuka rin kapamilataning kampanyang Lunes Malinis, makapamyelang recycled trash bins at armchairs, kareng pampublikong eskwela keting lalawigan, iba't kareng kolektang single-use plastic sachets dareng estudyante ang pangmestra. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.